atu le tātou ekalesia le nei foita e au fou. Ma lo le soifua. Ia ma lo foi le tau ata ia e ale atua ma lona finangalo. Fatalo fatu foi so se tasi o maua le nei whasalalaunga. Fatalo fatu ia te o tau le suafa manu ma lo. O lo tātou wali whaola o Iesu le keriso. Te tonu lo manatu o lea ua mawai atu le tātou whaamanatuina o le aso soifua manu malo mai o le li. Ia mai o te loa ua o tau silafia e le pauna o le aso whaamanatuina o le ekalesia i le lalolangi. E uma ona tātou whaamanatu le toi tū. Ia ona vavai atu foi lea isi celebration o lo angai mai o le tausanga se ia o ia ina tātou whamanatuina ia te sema le whanau mai o le li whaola. E le mena lewa manatu ai le nei tae au e whaisina tātou wa o onga. Anga i le celebration leo le angai mai. Ona o le whamanatunga lea o le a sa ua se tasi o whamanatunga i longa fo i to tonu o le kalesia. Lea e tupu i le limas furu aso talu ona mawai le toi tu mai o le li. Le aso sa e ta ua o le aso sa o le Pentekoso. Tau sanga nei la o le aso tolu sutasi o le masina o me e whaamanatu ina aire nā fo i aso tā ua i le tala o lo tātou whatua tuanga. Natu aile le nei tae aoe ma naia lo tātou tā pena pena i ai mo le nā fo i aso whaamanatu tā ua o le kalesia. Instead o le seilonga e o i aina whatua whaamanatu lea. Awau manatu e a mata i le aso sāle nei, and the next few Sundays coming up, we'll be looking at teaching that will prepare us spiritually for the celebration of the coming of the Holy Spirit on May 31st, the day after Pentecost. Lima se fuluaso talu ona tuana i le to e soi fua manu ma lo mai o le lii i le tunga mau ma le oti. O le text la leo o manatu e tātou te titilo i e mo se a o onga o le neiva yaso. O le Ioane ilona mata upu e luas futasi. A le fai upu mua mua se i o le fai upu e se furufaa. Ioane ilona mata upu e luas futasi. A le fai upu mua mua se ia o le fai upu e luas furfa. Leo le a au faitawina ai au te fatawa na wina ma le nganga whaalo alo o e mana ia e whao ngala u tuspa ia. Leo le au faitawina atu ia ai sisila o ia i mai lo maota. Ua mawai ia mea, ona toe whaali leo Iesu i le au soo i le vai o Tiberia. Ua whapea ona whaali o ia. Sa fatasi Simona Peteru, matoma waingoa i a titumo, ma Natanielu o le kana i Galileia, ma atali i o Sepetaio, ma nisi o soo e tolua. Ua whai atu Simona Peteru i a te latou o te alu o te whamota. Whai mai latou i a te ia, tātou te o fo i maoe. Ua latou o atu o na latou o a e loa lea i le wā. Ai le maua se i a tasi i lea pō. Ua o i le tae au. Ua tu Iesu i le au vai. Ai le i loa e le au so o Iesu lea.
Whetara atu leo Yesu ia te lātou le whanaue. Pe ai ea ni a outou mea ai. Lātou tali mai ia te ia le ai. Whetara atu o ia te lātou. Ina la fo ia le upenga I le tu I matau o le vā. O na outou mawai lea. O na lātou lafo lea. A ua le toi mawhai I lātou o na toso ai. O na o tau mawhau ia. Whai atu lea o le naso o walo whaina Yesu ia Peteru. So o leo Ione. O le li lea. O whalongo Simona Peteru o le li ia. O na ofu lea o ia ilona ofu. A wana whaasau o ia. I le uoso I le vai. A ua o mai si so o I le vai titi. A wae le vava ma mao mauta pe lua se lau o kupita. Ua toso mai le upenga. Ua ia ia. Ua nātou tuta o na iloa lea o le afi maalala. O le ia fo I wa tunu ai. Ma le a reto. Whetala iatu Yesu ia te lātou. Au maia nisi au wautou mawanei. Nā aluane leo Simona Peteru. Matoso mai leo penga iuta. Ua tumu I a te tele. E lau se lau. Ma le lau lima. Ma le tolu ngā lau. E ui lava ina tele o ia. Ai le imasa e lava leo penga. Whetala iatu Yesu ia te lātou o maia ina ai. Ai le whamalosi se tasi o le auso o e whisiri atu ia te ia. O ai ea oe. A wā lātou iloa. O le ali I lava ia. Na maliu ane leo Yesu o tango le areto. Ma vatu ia te lātou. Whapea fo I maleia. O lona whaali whaatolu mai lea. O Yesu I ona so. Talu ona toi tu mai o ia. Na ie waoti. Ia, whamanuia mai le tua. Tātou whaita wina o lana fionga pa ia. I le neita e ao. Ai o whai upu na sumal wha o leo le a whai eisa tātou. Tala noanga I le neita e ao e tāpena pena ai tātou mo le celebration o le a fio ifo le nganga pa ia. Ai le I amata ina le tātou tala noanga I whai upu yes fulfa. E iei le whawhita uli lea e a fia ai I le so o Peteru. O le whawhita uli e tā ua I le ngangana papalangi o le despondency. O le despondency, o le psychological ma le mental status po le state o le tamata I lona mawhauwhau ma lona loto. Ua manatu ai taluai ona o le mea le anga na ia whai. Po le alava lason to e tau mawhai atu e whai seisi mea le lei. E le aise isi e toi talitonu I ai. Lona winga e pe e fallinga mai o ana mea lelei uma e toi whai ma nisi uma mea e tau mwhai atu e whaale lei ai le leanga lea wa uma na ia whai mua mua. E le toi ao ngā. Tu se e maua lelei le langona lea e le wha upunga fo I lea tātou sa moa ua masaa le ipu vai. A wā a masa aloa le ipu vai, e le mawhai o na toe ao ma wha poto mai ina ia tasi. Ua salalau, ua masaa, ua masua, e le mwhainto e whai ese whainga. E whapena le langona o le despondency, lea e a fia ai Peteru, ia mai e pei o le tangata tonu le nā ma le mea lea o le a tāpena ia I le atua ma le anga I atu le Pentekoso.
leo te manatu e tātou te tilo ia i le tae ao le nei e whaongaina ai le tala le lei ia Iesu Keriso na tūsia i Ioane. Ai tātou wōloa la i le whai upu mua. Whai upu mua le mata upu. Na e lua suma le tāsi. Ua mawai ia aso. Ona toi whaali leo Iesu i le au soo i le vai o tiperia. Ua whapea ona whaali. Now, ia me lua na ina o te fia whaamatalaina. Ona whai ula ia le i sa observation o le whai upu na mua. O le me mua, o le meta ua o le indefinite time reference. E whasamoina, e pe o le phrase na u whasamoina ua mawai ia mea. O le phrase o le taimi. Ai ele aini o na whaama lamalamanga. E pinpoint ai le taimi. Na ana whai maia ua mawai ia mea. Ai tātou te leiloa po o a ia mea. A le a fo i le umi taluna mawai. Ina ia mawhai ona tātou fuatia o whea a mata mai ai. Me lana e alai na tau e o lo sa ilia le tūspa ia, mawhai a o ngaina le tūspa ia. O le indefinite time reference. I leisi tu e ye mo mea ingoa o definite time reference. Whataita inga e pe o le nae maua i le Ioane luas fulu. Whai upo e luas fulu ono. Ona o iai le definite time reference. Nai whasamo ina ua mawai aso e vanu. Ua mawai aso e vanu. O le mea le nā, e matua manino alo na whaamatalaina, wa tātou loa le mea amatai o na whaitau mai aso, wa tātou loa le mea ngata ai aso e valu aso. Ai, i le phrase lea ua mawai a mea tātou te lei loa. Mai le mafuangata ua wala i ona o manatu e bring that to your attention i le nei tae ao, se whai atu muli iai se whaamatalanga. Lona lua mea ua au tiptilo i ele whai upu nai mua. O le esenga i le vao o Ioane maisi tusi tala o le tala le lei e totolu. Ma reko ma tai o maluka. Ona i le ia Ioane, i le tusi a Ioane, o le term le whaonga i Ioane po le name le whaonga i Ioane i le vai lea o le vai o tiperia. Ai ama reko mātai o maluka o le sami kalileia, o le vai atas. Ai ese ingoa e whaonga ai e ma reko luka mātai o le sami kalileia. Ai le tusia Ioane e na te whaonga ina le vai o tiperia. Now, o le mafuanga le wala ona o mana o e identify mena e lua ona le observation lewa o mai tawina i o le vai o tiperia po le sami kalileia e i kalileia. O ne ngalo ia tātou kalileia Samaria le taino Iesu o le vaevaenga lea na ia foi no kalileia Samaria se ia o mai lalo i Uteia. O le mea malie lea fato a mawai atu le paseka lea na mali wai Iesu Keriso matoe mai le uro i aso le vaisa apati. A lea wa tātou maua i le matau po lusu maltasi wha maunga i Ioane. Po le alawa le umi o le taimi lea ua mawai ia mea. O lea wa toe o le au soo i Kalileia. To fitu soo ia ua maua mai Kalileia. Le lisi mai nasi o tātou o le whai upo e lua. Ai to fitu soo ia ua toe o i Kalileia. Wa ese mai Yerusalema wa Yerusalema Iuteia wa ese mai la Iuteia i Yerusalema ale wa le vai o tiperia whangota ai o le vai o tiperia i Kalileia le mamao lea pena wa le whamatalaina la Ioane pena whapewheo na o o le ale aso na o ai fuafua ngai i le tala o le Ioane luas fulu ai e malia wai le Ioane luas fulu i le whai upu luas futasi se ia o i le luas futolu. Ioane luas fulu i le tala o le toe tū. Whai upu lusu tasi o lusu tolu.
Nae e ai le whaaunga nai whai e ina i Yesu. I ona so. Nā na whai atu wa Yesu i le peo se commission. O i lato umalawa tau te whaamangalo ina ia lato wanga sala. E whaamangalo ina ia i lato. O i lato umalawa tau te tuupe ia lato wanga sala. E tuupe lava ia. Ina wa uma ona whaamanuia ia Yesu I mea uma nā matu ia le polo inga lea. Ai ele o mautu wai loto le au so o ile ele I loa po fele me o iai. Pe o ia Yesu pe toi fo I e whai le whamota o le mea na wala wina mai ai ele li. E o ese mai ai. Lea la o tātou maua le tala Ioane, whai mai Ioane ina o mawai la ia mea. Lea la indefinite tātou te leiloa. A waile o pinpointinga. Po le ala le taimina toi o ai I le vai o tiperia I Kalileia. Ia o le a tātou titilo ia I le tā ua le nā mea I le whai unga o le mata upu. A o le tūlanga le nā o le iai. I le whai upu e lua. O lo o matua au ili ai le laulawina mai e Ioane. O so o nai e ina. Whai upu e lua whaamanino le lei mai lava Ioane so o ia to fitu e whaangongota. O Peteru, lea taita ia le au whaiva. Ia o le tangata lea e whaatolu na whaafitia lea li. O Toma voi lea na le talitonu. O Natanielu, le tangata mai le nu o kana voi lea le nuu lea na whaaliliu ai e Yesu le vai a vea mauaina. Ia ma le whanau e tōlua a sepetai o Iakopo ma Ioane. Le whanau foi, le whanau na e tōlua al whawhine foi lea. Na manao ia tofu la na whanau ma le itu o Yesu e no nofo ai pe a o ilona malo. Ia maisi so e tōlua na iai wale ta ua o la ingoa. Ai talitonu le totele whawai lungo le Ioane ono ma le Ioane sfululua o so ona e tōlua ante rea ma Filipo. I le whai upu la e tolu. Whai upu la e tolu whai atu Simona Peteru ia te ilato o te alu o te whamota. Ia, o le tala le nā Peteru. Tusa o le isi lea tala Peteru e whamaunia I lo waloto. E safa Peteru I le mai lea whale mawhauwhau, le mai whale loto, le loto vai, o le despondency. Awai, tusai, o lea la wa manatu nei e toe alu e whangota, awai I le talitonunga o Peteru. E wale aise au ngā, wana whaalata ina le li, wale aise au ngā, o le alawa sana mele le e toe whai atu. Wale aise winga, le aise on tā ua. Ona I le anga o le mea na ia whai ana ia whaalata le li, o se anga sala te le. I le manatu le nao Peteru. Ia, lea la wa o mai ai le langona na le loto vai le na. And it sort of control his whole person. Le tangata ato Peteru e pei ua control ma pū lea. E le despondency le langona ua I le isi se koe karikongu mai a kia au pe a ona o le mea na o whai. Ai tau te iloa le good news o leo te nofo maa au le mea lea. O le whawhita uli leo despondency o le isi lea vainga na whaasa tauro whaatasi ma Yesu I lunga o le la au. Let me repeat. O te lei loa po o safa o I se mea whapea. O te lei loa po le a le tūlanga le nā ua o iai lau savalinga whatasi ma le li.
ai a fai o e i le tūlanga lea o le despondency wa le aiso wha moe moe wa lusi le trust o tangata i ate o e yo wamanatu wa le aisi se toi talitunuina o e ona o se meleanga na e whaia a whai o le te I have good news for you o le isi le vai vainga na wha sa tauro whatasi ma Yesu I le sa tauro I Kalevaria a o lea la e safai le soo o Peteru me lea lea fia le nei tae au o le tā ua ia le tala lea a o le I'o I le aso Pentekoso tā ua tele Usa o le ki o le mea awha pe o le te safa I le vai vainga lea o le ki o le mea le o lo sola ese to e alu e whamota aua te whamawai, aua te tūlunga alu ese, aua te alu ese, don't run away from it. Ono sa ai. Inu I le masiasi, inu I le ma go through ai mai whatatali. You will see later why I'm saying that. Ai tā ua tele. Ia, I le whai upu ale nā e tolu alu lo le whaiva. Ia wala o whaiva I le vaile o tiperia e tele ina whai le pō. Whapena hoi la le whaiva o le vaenga le tō fitu o taitai I Petelu. Ai mai la le whamtalanga I Ioane. O lau fia ia le titei o le whamtalanga I Ioane o mea ia ai pe ia e whamatala I background mai ia le tala I Petelu. Mai la le tala I Ioane. Ao le le pō. Le aise ia. Ao le pō. Le aise ia. O le upu whasa moa e ta waile melna wa asa. Asa al whaiva. Le ai ma se mea. O le taitai o le au whaiva. Peteru. Ta whewhe le whaiva lea pe ana whapea e le taitai e Peteru, ai taitai e Yesu. Le aso fina ngalo I ei pe ana whapeo Yesu le taitai e le au whaiva lea. O le mea lea ua tau mawhai le nganga pa I o le atua e whailo mai ai tātou I. So se wha moe ma so se tau mawhai ngā. E le taita ia I Yesu o tātou loto, ai taita I tātou o tātou lava loto. Ngā le paua me maua o sua sami ma sua vai. Nei seia. Ao le le pō o asa le whaiva. Whai upu lai wha, whai tawina le whai upu e wha, ua o le tae ao, ua tū Yesu le au vai, ai le I loa o le au soo, ai le I loa e le au soo Yesu lea. Sau lo leo Yesu tū mai le au vai, ia ua le I loa e le au soo, o Yesu lea. Whai upo e walu o lo o tā ua ai e Ioane le mama o le mele tua tua Yesu ma le waa I to tonu o le vai. Whai mele tala a Ioane lua se lau kupita. O le kupita e tasi e tu se fulu walu inis. Ia tātou tau mwhaila e so e po lale mamao ina ia manino I. Ia tātou umonei ana pōpe amal se lau iata. To be exact, 92.4 meters, 92.4 meters. Pēmel se lau iata. Ia e whai mai fo ia. Whai mai fo le apostolo Ioane I lantala o le tae ao lea, o le tae ao o le ele I mana malama lelei, tae ao pō. Ile I mana malama lelei. Ia tātou whikala, ia I le mamao lea, ma le tae ao o le ele I mana malama lelei, o le pongi sa I le vave ao. Ia e o fōringa na, tātou te ilo atu o le tangata le tū mai, ai le ilo po ai. Ia ma o le mea nā len si sila I ai le au so, wa ilo atu le tangata, ia ai e le ilo po ai. Le isi mea le whamtalanga a Ioane,
Fai mai ua tū mai. Tu sa lei al whamtalanga o le appearance leo i Yesu a Ioane. Ma isi appearance mua e lua ia na apia ai le au so ina ua mawaele, ina ua tuatu. E le whamtala mai i Ioane e pena whapewhea o na sau, pena vai atu o sa vali mai, e fai mai te ia ua apia mai, te ia ua tūlai mai. Le hoi la whapena al whamtalanga o le melea i lunga le au vai, te ia ua tū mai lunga le au vai. Le tino to e tū leo le li, le ua amata o na whaamata, mata tātou ia i le apostolo, e ala ila na whamatalanga. Whai upo e 5, o na whetalai atu leo Yesu i a te latou le whanaue, pe ai ea ni a autou mea ai lona winga, pe ei ni autou mea ai imply ai ia, o maua ni autou ia ai, ia walatou tali mai a te ia e le ai. Whai upo lo e ono, ua whetalai atu o ia i a te latou i nā lafo ia le upenga i le tū i matau, lona winga o le tū tau matau o le waa, o na autou maua ai lea, mai lafo le upenga i le tū tau matau o le waa, ia o na autou maua ai lea. Ia o na whapenale o na whai e le au so, ua lafo le upenga i le i tū tau matau o le waa, ia pai mele whamtalanga i Ioane o le mea ua tupu o le mwhain toso a e le upenga i lunga o le waa. Matua maua ia. Whanaia ia te au saunoanga le ali. I nā la foia le upenga i le tū i matau o le waa. O nau tau maua ai lea. I le ngangana lea na ulua i tū sia ai i le whengai ngā whau o te iloa o tātou iloa umaa le ngangana e leni. Le saunoanga lea Yesu o lo imply ai ni mea te tele a se lua. O lona winga o lo o iai to tonu i le context o le tala le fai. Ia mea na ma assume le reader e ma sani le tala. Ai le o matua whaamatala ina ili mai upu le upu e le apostolo. Ma mea la ie e lua o lo imply le saunoanga Yesu. Memo mua o le sila fia i Yesu o mea uma. Whaafonga le saunoanga. La fo le upenga i le tū i matau. E la fo ea, la ngai e ngā ia. Le supernatural ma le divine knowledge o le Yesu le tua. Na te iloa ai le location o ia. At that very moment, la fo i le tū taumtau. Ana whesiri la se o tātou waisea. O le ua o le mea o whangota i le tū le leisea. La fo i nei ai. It's implied in the original language. Lona lua. O le tāua o le usi usta i o so. E le work le mea lea. Pe a le whaia so o le mea le whaia tuai le li. O mea na e lua o lo imply i le saunoanga le a Yesu. A whai la e whaatanga mai au o te toe rewritinga pe toe tu sia i le tātou wanga ngana le whetalainga le a Yesu o sa tau mawhainga le a whaale a wa. O a u o le li i lo o tau atua. O te iloa mea uma a o fia i ma location o ia. A whai tau te whaia le mea lea o te whaia tuai o le mea la fole o penga i le tū tau matau. O le waa o na o tau maua ai leo ia. Whai mai loa la le whaamtalanga i Ioane o le mea lana na whai e Peteru ma le tō fitu lea. La folo le o penga i le mele whai mai a Yesu. O le mea o tupu. Ua le mawhaina toso a e lunga le upenga e awa e le waa. Na sau le waa ai toso mai tua le upenga. Ua le mawhaina ave to tonu le waa e tala ai ua makua maua ia. Ka ofi ngā kā le mai tau ngā au ili al tustala o Ioane i le vai melea.
E o ala i le au whainga o ia na tusi umai lalo Ioane. Pe ona ia ta ua le whai upo su tasi se o tata wo o Yesu taimi whai mai Ioane se lau 5 ia a o ia te tele. E le ingata i nalfa amtalanga Ioane le ngai loa Ioane le whatonunga le na whai. Ma le tangata le ilunga le au vai. E le ngata i na ai whaamatala Ioane whai mai e ui le nā se lau 5 o ia. Fua i le upenga sa te tau na masae. E le i masae le upenga. Imply to tonu o le original language. O lo le whai upo e fitu. Na e so ai. Whai mai loa Ioane. Na wa ai atua o Ioane i ia le masae le upenga ki liki le mawhawhau Ioane o le tangata le ilunga o le au vai o le li o Yesu. Ngā o ia e mawhaia me whapea whai mai loa Ioane ia pe telu. Telu o le li i le ilunga o le au vai. Le almena whai pe telu. Kapa lo le ofu e kawali kingo ai oso le vai au iuta. O lea tua to e tu. Lea e tu mai lunga o le au vai o le vai o Tiberia. Lea lava e sau e sa ili mai Peteru ma le au so. Po o ai le safa ma whaangase ngase ai le vai vainga whaale loto whaale mawhau o le despondency. Le vai vainga e mafua ina tātou le to e fia i aini mea. Le mafua anga lilo e fiutangata e fisiri mai le ale mewa e leko e sawai. Le ale mewa topu. Tātou te fefefe, tātou te mumusu e whaamatala. Le anga e deep longa pain. Despondency. The hopelessness. Po le a lava sa umea le leie koe kauma whaiaku. E le koe kaliko muinga o e seisi. Boy, I have wonderful news for you. A whai e ke sawhai le vai vainga le nā. Na whasioti e le li o Yesu ke riso i lunga o le sātauro le vai vainga le nā ina ia toi ai sautai au. Tapenanga mo le anga yantu le Pentecost. Tato ola le whai upo e fito. O na whai atu lea o le naso o walo whaina Yesu. O Ioane le na ia Peteru. Peteru o le li lea. O le li lea. O le upu e leni na whaongai le li Kurios. Ua whaalongo si mona Peteru o le li ia. O na ofu lea o ia ilo na ofu. A wana whaasau o ia. I le ua oso i le vai au iuta. E le isau le va. Ma lau fesili le na. Ai se ana laina le whaatali Peteru. Se ia o le va iuta na whatoa oso le ila. Ia le ua oso ai le vai. O le kai au po le malulu le vai. Ai se a. Ina ua whaalongo atu ia Ioane whai mai Peteru. O le li. A o Ioane foi. Le ale mena na mentioning ai ngā pekelu ngā whai ai. Why Peter? Le menga le whai Toma. Le menga le whai ai Jacopo. Le menga le whai Antelea. Filippo. Ai pinpoint ai Ioane Peteru o le li. Le ale mele tupu i wa pule au ea le loto vai po le despondency i le anganga o le neiso o e tolu ma le awhata usanga o mata i le mamalu o le atua. Ia sia usia interpretation o le melea o le oso i lalo ma le va. O sia usia tau mawhainga vai e actually le melea ina ia mawaise a o onga mo tātou.
O winga uma ia o Petero ua pulea ma control e le vai vainga leo te taua. A o nei na maua o le vai vainga lea, o nisi ia o ngā symptoms. E te musu e whaafesanga i ma le mea moni. Le leanga lea na whai e oe, ma au, ma tangata ia na hetai, e tā te musu e toi whaafesanga i face to face, ma tangata na. Tā te whewhewhe e toi tilo le lei o lātou mata ma fōlinga. E whewhe Petelu e toi tilo le lei i fofonga o le na ia whaalataina. O symptoms o le despondency. O isi ia whaamauninga o le aafia te le o le so o Peteru i le vai vainga lea. A ola i teimi o mea mamana ma vā venga lea ua whaatino e le Yesu tatu. It brings back to Peter some sad memories of his past. And he's trying the best he can to avoid those. He was haunted by his denials of his master. Awala le fofo ia Peteru o le toi fo I whamata. Tau minimize ai le pain, ma le ti ngā o le hopelessness le wana feelinga. Awa wapu lea atoa I le vai vainga lea. Lona tangata ma lona mawhawha. Whai upo e vanu. Awa o maisi so o I le vai titi. Awa e le vā ma mao mauta. Pe lua se lau o kūpita. Ua toso mai leo penga ua iaia. Whai upo iwa. Ua lātou tuta. Ona I loa leo le afi malala. O le ia foi ua tunu ai. Ma le areto. Ngā o ngā tuta le vaalo na winga na ona tau nuu ale vaa. Vaa I atu so o I talatu o le mea le tuta le vaa. Lai ua malala le afi. Lona winga I le se afi fau. Ua lewa na fai le afi ua malala. A lai tunu ai lunga le ia ma le areto. Matau tia ang. E whato ao mai le moa le vai na tupu ai le isi. Le isi vā venga te le. Ai le na una tuta atua ai vā vai atu. I le isi fo I vā venga. A wā o whea sa wai le I a le lunga o le afi. A le whato a au mai le vai. O aina tā pena ina le I a lea. Le ana whisili atu I eisa utau mea ai a whai mai le moa o le vai. Le ele va ai le ise mea, whea sa waile a reto. Ia le wa vela. E o mai le malulu o le whaiva sa ngau I le po atoa, le ua convert masui le atua I va venga. Ai o mai o le whaatali atu le isi va venga, ua ready le breakfast o le taia. Mawa e whainga le atua. Whalawa ma le ia, ua uma na tunu I lunga le vai. Ai sai ala I ona whaamatala au ili mai ata atoa I Ioane ia mea. Vā venga I tai, vā venga I uta, vā venga. The Apostle John, I believe, is introducing us here into what life looks like on the other side. Pe ama vai le totu. Ina ua tātou o atu I le tū o loo I ai le keriso.
O le mea le tupu. Vavenga, vavenga, vavenga. Savali vavenga, momoi vavenga, whioa I ma vavenga, a ai ma whiinu I vavenga. Life's normality on the other side, God's side, is a norm. Miracles is a norm. Leo langa to e tū o le kewisa. Lea lai tau introduce I e Petelu. Aua e ke alu ese. Aua e ke give up. Petelu, whaatali tali ai I. Se yo le aso Pentekoso. Nofo ai I. Se yo ina whaataunuina le folfolanga lea na ufai atuai. O te alu ai a wina mai le tasi. Stay right here, Peter. Hang around. Awa o mea ia e ke tastinga pe au ina pasi le aso Pentekoso. Whai upa se fulu. Whetara I atu Yesu ia te lātou. Au mai nisi au au tau maua nei. So tasi. Na aluane leo Simona Petero ma toso mai leo penga iuta. Wa tumu I at tele. E lau se lau ma le lau lima. Ma le tolu nga lau. E ui lava ina tele o ia. Ai le ima sa e lava leo penga. Ia. Matua peona ufai atu matua au ili ale le observation a Ioane. Ia awai ei mafuanga e leina mana o Ioane ia mention mena. Afa pesa o lo o tau mai tau I le se lau lima su tolu o ia. Pe ama le fitu main symbolic interpretation so le se lau lima tolu ia. Ia mai o le whaife au sili na tele ana symbolic interpretation so le se lau lima tolu ia. O le sunga ia Saint Augustine of Hippo. Tele ia o ana interpretation o winga o ia se lau lima tolu. Ia ele ngata lai le nā, ai tō tele fo inisi wa tūsia I aini a lātou pepa mani a lātou tūsi. Ai o le tele au ia tūsi ngā e pei e au ngā I le fitu lea. O le fitu lea maua so o le tele o tūsi. Lea lau te whai atu ai pea ma le 7 main symbolic interpretations o ia se lau lima tolu. Ai whai la lau filfilinga. E o le au le o ia I whaamatala ili ia interpretations na fitu a wai e le lavalu tātou taimi a whai lau filfilinga. Alu e whai tau tūsi mai su e iai. Ia po whea nā symbolic interpretation e te ono whaonga ina pawala o whaamanatu. Ele ai ma se interpretation na o interpret ai e Ioane tūsi al tala. Ia se lau lima tolu ia. Nau whamanatu atu la whapena ia ai pule a oe. Pau wale o le mea o owi loa. I lo wa tali tonunga whaavai le text. Wawa ai o ane I le upenga sa te tauna masai. Wa ai o ane I le lapo po au I a se lau lima sfulkolu. Wa ai le sai so le upenga. Sa tauna masai. Ai ua le masai. Ona le vavenga le mele tu. Awa le tangata le ilunga le au vai. O le alito tu. Le tangata le ilunga le au vai. Le na whaiele tala atoma le vai aso le ante nei lon toi tu. Lo uali ie ma lo ua tu wai. Le ala wa ilunga le au vai pauna le tangata me whaia me whapea. I le sais la le upenga le titilo ia Ioane ma I a se lau lima su tolu o ia te tele. Whai mailo Ioane. E ui le na se lau lima tolu. E le ima sae le upenga. Vavenga. Vavenga e whaia e le lii o le toitu. Whai upo se fulua. Whetala i atu Yesu I a te lātou o maia.
ina ai. Ai le fa malosi se tasi o le au so e fesili atu ia te ia o ai e oe a wala to loa le lei o le ali I lava lea. Whai atu Iesu i o mai ai pe o mai whae tete. Ia e pe ala ai ma tilo ia Iesu. Ai lei am se fesili a wae e tilo pe fallinga mai e tau rei loa. Ai o lato roto ua matua convince ai mea o tutupu. Na o le li e mwhainwhaia mea. E se laltu ai ngā whae tete lea ua saufa whae ai le au so o ma ai. Wa lato ulo umanei o Iesu ke riso lea. Le curious. Le li. Wa ese le tu a inga pa ia lea wa lato ulangona. Ese lea tu a inga mamalu. Wa lea yesi se to e fasili. Why once you are in the presence of God, you ask no more. You know God is here. E te iailo ilo na presence wa e loa Iesu lea. E te iloa foi ele o le presence leo Iesu. O le mel nā lea pe e tau siri la ititi e Ioane I le vaenga le to ono. Ona o Ioane, o le tele o taimi a o le imaliu Iesu sa whalangolango le fatafata o keriso. You know why? Sa whalongolongo le tātao le fatu o lona ali I malona atua. Wai loa le leila Ioane le presence o Iesu. Ma le presence le o Iesu. Ma lau tatalo foi lea mo oe le kerisiano. Ia e loa le ese o mea. Langa ia is tangata e whai mai o tangata le lei. Ia te oe le mea lofa lea mai le atua. Le so o Ioane. Le so o wa lofa ina le so pele. Na Ioane la o le tau ite ia. Ina iloa la Ioane. E le iloa Ioane ina o tilo I fofonga o le li I wai mamao. Tau te sila fiele me na iloa Ioane. Na iloa Ioane I ngā luenga, ma vāpenga, ma whātinonga o mea ia o le atua e ma whainawhaia. Na iloa Ioane I ngā luenga le ali. Alau ta talo na I le atua. A o tātou tā pena I le Pentekoso. Ia pei tātou o Ioane. Na te iloa lona matai I ngā luenga lona matai. E le se ilonga e te tau tilo I le tino e pei o toma. Se ilonga e tango I ele lima on to ata le tonu lea. E le fa pena Ioane. O pe teru foi, ona o lo o safa le despondency ua pule ai lona lo toma ona malona mafau ua pongi sa ai lana va ai. A o Ioane, o lea lava e sense Ioane, mai le taimi o le la mafutanga o le imaliu, mea ia o mea patino I lona matai. E le o fōlinga, e le o le shape, e le o le mata ata tamai, ai o ngā luenga fatino. E te iloa ai, o mea ia le atua, o mea ia ti apolo. Ne kalesia, tautua nā mao taua o onga ia ma le sona ia, a wal tātou tapenanga mo le aso Pentekoso. E mana o mia la e le isi to ono le sina la ala I titi a ilunga, ina ia o le mea le iai, ia Ioane. O ifo ile tusi le a Ioane, ile mata au pue luas fulu ma lusu tasi, na amatai o na pewa ese le recognizing e so o Iesu. So se taimi ava ai so o Iesu, matangata taito tasi a Iesu, ua rifea ia Iesu o le li. Whataitainga. Ile Ioane luas fulu al whaiupu es fulu valu. Ioane luas fulu al whaiupu es fulu valu. Ua aluatu Maria le makatala. Lea whaali Iesu ia Maria aluloa Maria. Ua whailo atu le au soo. Ua iloa ia e le li. Kurios. Ua iloa ia e le li.
I le mata upu ana e luas fulu i le fai upu e luas fulu o le whaalinga mua mai leo le li i le usoo. Ua ia whetala i atu lea mea, o na whaali atu lea i ate i la tau o na 5 malona i tū, o na oli ai leo le ausoo ina ua la tau va ai atu i le li. Si wa pe wa ese le recognition leo wa iloa ai le ausoo ina ua umal tu atu. O le li, o le keriso, o le atua. Na tau alunga lale na i le po i le afiafi na ua faali mai i le ausoo o lai e matoma. I le tali atoma i le fai upu e luas furu valu. O le mata upu ana e luas furu na tali e toma e summarize a toa al tali tonunga le ausoo. Lo uali ie ma lo uatua e. Langona lale na o le ua mafuaina le se to fisili. Mo na o le ai. Na o le ai. In the presence of the Holy One. Le presence le na le ua mafuai ona whaetete. A o le presence o ko me ki aso se isi ona e ai. Ona iloa o le ali lea. Now let me make a statement here. The full power of that presence is coming on Pentecost Day. Let me repeat. The full power of that presence lea sau le aso Pentecosto. O lona suafa o le anganga pa ia o Yesu Keriso. Ue sau. Fai upo sutolu. Sutolu ona maliu ane lea o Yesu o tango le areto ma matu ia te latou o whape foi malia. So fa o lona faali fa tolu mai lea o Yesu yon so talu ona tuatu mai o ia na ye woti. O le whamtalanga lea Ioane fa tolu a waile fa tolu. Umana faali ya Maria Magdala na faali fo ia Peteru na ia. Pe ona ta uai Paulo o Maluka. Ia ai o le whaatolu le tautala ia Ioane. O le whaatolu o faali mai to the disciples as a group. Le whaatolu ai lea, o le whaatolu ai lea, o le whaalinga mai le vai tiperia. Lea ua o ia I o. E ui ai na mamao le me ua sola I ai Petelu I o I Kalilai ai koe whangoka. A lea lava e tuli tuli e Yesu e toi au maia I. Leanga o le silafia Yesu, Peter needs to receive the Holy Spirit on the day of Pentecost. Ina ia matua whaamama completely ai loa mahio lai longa despondency. Ia, o le au lale nā mō tātou le nei tai au. Se au onga nā mō tātou le nei tai au e tā pena pena aisi a tātou au lotu. Ia whaifo I eise isi o whaafonga mai. Ia tā pena pena I fo I lau tā penanga. Ia wal tātou sauni atu e celebrate le fio ifo le nganga pa ia I le aso tolus futasi o le masina o me. Tālu sia ia o atu le aso na ia fio ifo le nganga pa ia e to e whaatu tumu o tātou loto. Ia ae tuli ese le nei coronavirus ua tele na mawhatia ai le lalolangi. A le whiauna mai le atua mo I tātou le nei tae ao o le au whaiwina le tātou talanoanga I le tatalo ai ai le whaamani anga tele le atua le tātou akale sia le neiva yaso ona o le suafo Yesu tātou wifo matatalo. Lo mātou o li ia Yesu Keriso e lava o le li o le toitu. O e foi o le li o le afioa e louta mā a wina mai le persona lona tolu o lou lava nganga pa ia lea. Le nganga e whaato toina lo mātou whaamamaina. Le nganga e whaato toina lo mātou malosi. A wafa pei a foi o mātou tangata o Petelu ma le ausou. E ui lava ina wawa ai matala noa I louto e tu mātou te mana o mia le mana o lo wanganga pa ia. E whai ai mea e mātou te le mwhai ona whai. E whai ai whiriwhiringa mātou te le mwhai ona whiriwhiri. Le mana le nā leo wa mātou sa uni ma tā pena pena e celebrate
ia me i lona aso muli muli. A fio mai e te taitai ai mātou, ai sili a fio mai e te whaatumuina ai mātou i le mana o lou lava nganga, whaamanuia i lau e kalesia le nei aso, whaamanuia foi so se tasi o loo mafuta mai le nei online, o na o lou suafa Yesu, amene ma amene.